Serucik mau, dan mensem mau, dan sewas mau. On me koros kapingong sama chay coach. Pwede magachin koleng chay no kel chay kapileo eupene. Isuchikan ramot. Mona chay bambil tulanan sapwelimen chay kaskuli isuchikan ramot. Ay kamel me konen chay lang peki sawas ren coach pwede. Pina chay kel kak suka kapwewedi. Unsakan sapwelimen coach mahsen ay ngay saraw ya chay sumpata kay magchay lananen susi chay su. Manaman and Momour. Kameleleme chay pegar sangen sampa pegar tong uyalak sen panini yan coach puksaraw masan yang chay nan son isak lemaw isak tuwaw tanak mail kisen sampawch sampawch pan pakong kumail. Tuweche ekin pakong nakan ay pil kumailta sang ni sampa kaiten kumail kisen sampawch. Yei karapen sampa ekin kailong kun kumail. Ikamele magchay pilibiltar, kachororlar, uyayar sapwelimen coach, Momour pon sambawat, utan sambawat, pan ginuwang chay lang su koros. Kapag coach, pwede imakara tak chay pan, banakas kulwat pan sawasi komi, pakumiyan kak wewe kita, tama kumiyan ano, pakumiyan kak kaweti songkan, makin loy-loy ang komuni sampawat, kapaling sampawat. Eri, kayo ni Ranpuk, may man, pasan na kita chay leo panen suchikan ranwach, emasani nan episode 5 sa 8 emasani kumail ter sa kaukila tulul wain papan kawi kumaila a kumailen Audauhdki ta ngen sarap komuyo nge kejanan Manaman yu na ponangan Manaman sampaw kejapilanan keleu na ponangan kelen sampaw eri kamele le mo wasan wat kasalayan cha may ngen saraw na komuyo nge anane pagjan ka Momour kejan ka kekelay pon sampaw nan wasan wat kasalayan child Chailan nane Audauhdki ngayon sarawi. Yawewen Audauhdki ta ngayon sarawi. Kayo, tana Christ kach lalam. Christ kach lalam. Nan Kalesia riyaw riyasak. Paul kasalayan chay nan Kalesia riyaw riyasak tana. Pwemech kaiten ngayon mawiyan Momour. Christ magachin yeyas lalay. Momour wach may Momour ke mech. Momour ke sang ni ay posan. Sapwelimen coach years. Paul kasalayan chay na Christ niya so Mweidohng Christ amo mekoros Mweidohng Christ karata ko siya kaiten ngay Momour Christ may yas lali. Kumiyan mangi magkayo niya so Mweidohng Christ and count amo nganen coach hiputier re. Power na kumiyan ane ngay saraw and yeyang komi kumiyan kak kaweti songkan na wiwiyang ni sampawat. Karyaw tana Wehkada ngeno. Kumiyongay kachanan Wehkada ngeno ran koros. Wehkada ngeno kaiten. Wehkada pain tama kachayase. Pain na chakoyak, pain na chaket. Kachanan Mweidohng ngenen coach and kawit me koros. Nan sapwelimen coach mahsen magchay watager. Tanak chay lenter sakaw kilawain ap chay lang Mweidohng. Ngay saraw sakaw kilawain. Ikamele ma Christ ng kalap totongki lepin mahsen kan makin karani magchay kap wewe kini sampaw cher ikamele le sakaw kilawain niyan so makumipan pel Audauhdki tang ngay sarawi kumipilpan tuwecho umipil sakaw na kumipan sese na tama kumuwiwiya pwede ngay sarawi mapan controller makers imakarata Jesus totongki mahsen wach karasayan Audauhdki ngay sarawi tuwecho sakaw kilawain pwede kumutan nila nan presence and court nila pan kawitin ngayon sarawi kumusudapan wewe kita magumya ngayon sarawi na pan kawit kumunan me koros niyan so makumumweidohng Christ amo niyer sapwelimen coach inokay child heukupener nan katetepen Momour sujiko kan rangwach niya pilinokay makoch pilinokiyangu niyan so nganen coach como wewe kiyam na nganen coach minier rem kayo nan son isak tana liprap koto puen prapa kemela kawela angay Christ masani angay parto pagmailan ki Momour unsa i karapen Christ parto ni santa parto pagkomyongay chailan pilew aleti Momour
magchay lusang ni champion an much well and hidden. I karaben Christ ekat tena kumailen anki Momour Momour en kapay Momour rinsa na mau pepol me koros mau mi nan Momour unsak. Karyaw tena nan kosa nan soni isak lima wisak wano emasani kaiten kumail me pilieta angay me pinikumailta pagkumailen koway o kaparata watchoto sangan wan me pachapach every samo pan kachkiyang kumail me koros me kumail peki ni etay coach me plata komyong sapwelimen mahsen te kaiten chay me plata I me pilkuchayta tene chaylen kapareta wakan wan ngay sarawian kaksain sal rechay tene masang pukach pan puya tatok rechay tene sama pan kachkiyang kumail me koros me kumayanane mimren coach yan si makapan Mweidohng Christ menen coach mirem Manaman watch mirem me koros makapan pekin ren coach apan kachkiyang you match o coach I coach and surung kasap ngela sapwelimen an si koros karit kaslu ren po kosanan Galatia lemau riesa kriyaw lel riesa slu ayachakan wan ngeno limpak peren pabol kanang makatak lalapot hopam papolik sang meswot niyan siya Mweidohng Christ ang Momour nganen coach minir sang pukach pan para tanan coach kin mamasani nan nongyo at makomi panan ki inangwat coach wangi makomi nangyang Audauhdki utan apan kachkiyang ukapan Audauhdki karyawn kaaktanen mayrong hila te mwitala me koros kumyanane yanane sacrifice Mweidohng menen coach and control me koros na champan kachin nakakiyang ko kabayun ka kumyanane chechekan Momour koros kamagalan Momour koros pwede deep song bakin kasori chay sang ren coach yan su koros kumyonge anane pachoto ren coach kucha su wewe ki Jesus masani makapil kilang way chigo kilang ata song yu mata open sapngalar kapil wiyata ti kareta kachailan kak kakelay pawpawe ti tames sang dawach man kiyang chay nane nenen coach Uyi karpawat ma Christ kachkito. Ninchapyo I sola ren chay ramas nganen coach. I karapan Christ kaddo. Panyan so mangen watch pa pileo. Iputiyang lala chay. Ngayon watch pa watong chay. Song koros. Na coach no kiyang atamoy nan watch walan iden. Chay nanane kapayata. Song pa ay watch. Inengin Audauhdki. Mweidohng court megoros. Peikiong sapwelimen court mahsen. O Wehkada dipatail dan weapon alet Manaman watch kayu kanane peki court me ban kachkiyang ko kanane kapakap o peki ren court and kachkiyang ten Audauhdki karyaw dan yan suma kapakap kanane poson o kamelele na court ban kachkiyang ko Sama-saman, chay sa wait kita chay ken, chay sa wait kita chay klang, chay wait ki posan. Ay sumagapagi yan ko sa Audauhdki Manaman kan kamel